What is up everyone? It's idiom time. Саламатсыздарбы? Идиомдор жөнүндө сүйлөшөбүз. First of all, what is an idiom? Биринчиден, идиом деген эмне? Dictionaries gave complicated definitions, but they were good. Сөздүктөр татаалыраак аныктамаларды берди, бирок алар жакшы экен. I just want to explain how I understand what idioms are. Мен идиомдор жөнүндө өзүмдүн эле түшүнүгүмдү айтайын. So, it's basically a set of words or a word that has a different meaning than its literal meaning. Идиом бул бир же бир канча сөздөн турган бир ой. Мааниси сөздөрдүн түзмө-түз которулушунан айырмаланып турган өтмө ой. For example, мисал. At a snail's pace, үлүлдүн кадамындай. Snail, үлүл, pace, кадам, ылдамдык, temp. Үлүлдүн кадамындай деген аябай жай кыймылдоо. Traffic is moving at a snail's pace. Трафик же автоунаалар аябай жай баратат. Мисал үчүн жол тыгыны бар экен да. We have to come up with a plan. Our profits are growing at a snail's pace. Биз бир план ойлоп чыгышыбыз керек. Биздин кирешибиз аябай жай өсүп жатат. I have been waiting for you for 2 hours. Were you driving at a snail's pace? Мен сени 2 сааттан бери күтүп отурам. Аябай жай айдап келе жаттыңбы? It took her 8 years to get her bachelor's degree. She studied at a snail's pace. Ага бакалавр даражасын алууга 8 жыл кетти. Ал аябай жай окуду. Үлүлдүн кадамындай окуду. I hope you liked this video. Please subscribe and share. Видео жакты деп үмүттөнөм. Сураныч бизге жазылып, бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Also, check out our courses at edulab.kg. Ошондой эле биздин курстарыбыз жөнүндө edulab.kg сайтынан кененирээк билсеңиздер болот.